Dikgang tsa bosupa ba BTV News me ditlhogo tsa tsone tsa re badiri ba lephata la botsogo ba abela di-tablets go ba thusa go gatisa motlhala wa ditirelo tsa bone mo kamanong le balwetse. Barui ba kgaolo ya kgalagadi ba rutuntshiwa ka kitso ya lehatshe le go tsamaisa dipolasi sentle go somarela mafodiso. Fa mo sa metshameko ya Premier Phirimaneng eno e tla thulanya ba mampudi ba ngogola Jordan Galaxy le PDF 11. Mo taga itse dumela mosa gompieno a tse ke dikgang tsa Botswana Television tse di tlang ka tlhamaloko go ena go tswa tropa kgolo ga borone. Ha re di simolola tota amogela nna ke go dumedisa amogela gape le Boineelo Ntshole a ranola ka puo ya diatla. Lekana la Statistics Botswana le abetse lephata la botsogo di-tablets di le 5,000 go ya ka mothusa mookamedi wa Statistics Botswana Dr. Lucky Mokgatle go dirisa di-tablet ke badiri ba botsogo go tla thusa go phutha le go somarela dikitso tsa botsogo mo lehatsheng leno mo go ka thusang go tsaya ditshwetso tse di lebaneng ke mhama wa botsogo isago re filwe motube ka dintlha. Tsholofelo ke gore kabo e tla thusa lephata ka go tsisa tlhokomelo e hapegileng go batswaneng ga mmogo le go tlhabolola kitso ka tsa maranyane. Botsalano magareng ga maphata bo tla torosa thuso mo go bao ba ba sang gaufi le ditlamelo tsa botsogo ka jalo se se tla sa dithuso tse di amang tsa botsogo go ya kwa batswaneng. This gathering is to celebrate the donation of 5,000 electronic tablets to the Ministry of Health. Statistics Botswana is the national agency responsible for developing and managing official statistics, recognizes the critical role of technology in producing high-quality official statistics. With the donation of these tablets, we seek to empower our healthcare professionals with the tools that they need to deliver quality care to every corner of our communities. Mokwaledi wa lephata la botsogo mme wa tlhokang Komazana wa khotsa Statistics Botswana ka maiteko a bone ga go rotloetsa peeletso ya kitso ka tsa maranyane. Nkomazana o gateletse botlhokwa jwa kemonokeng e ka jana e tla sireletsa melao ya botsogo ka jaanong lephata le tsere tshwetso ya go thapa bomma boipelego mo go thuseng setšhaba. I want to say thank you to Statistics Botswana, to Remokgatle and his team, and to say, you know, we will make sure that data is available. Because data is important. You know, health is a result of many things. It's a result of whether you have enough food, the right kind of food. It's a result of, and so actually being able to get that data will be able to inform a lot of other people. So that is why I'm really excited that we can have meaningful information. Kabo e tla thusa lephata go ipaakanyetsa le roborobo la malwetse ga mmogo le kabakanyo ya kitso. Re filwe motube Botswana Television Gaborone. Tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo a kgoletse kompone ya Huawei go rutuntsha le go nonotsha dikompone tsa monogae mo tirisong ya maranyane go tlisa ditlhabololo tsa senaruri le ditirelo tsa boleng. Tona segokgo o ile se mono Gaborone kwa phuthegong ya ditshupo tsa maranyane tsa monongwaga tsa kompone ya Huawei. Ke letletso semola kae. Lefatshe la Botswana le tswelela ka maitlamo a go gatela pele mo tirisong ya maranyane a mašwa le go tlhomamisa gore seo se emianwe ke motheo wa melawana le ditsamaiso tse di rotloetsang tiriso ya maranyane. Khamphane ya Huawei fela jaaka tse dingwe tse di remeletseng mo tsamaisong le ditiriso tsa maranyane segolobogolo go leretse batho ditlamelo di supilwe di le botlhokwa mo go thuseng lefatshe leno go godisa itsholelo ya lone ka maikaelelo a gore batho ba bone ditirelo ka bofefo. Huawei is pledged to empower operators and partners to unlock the full potential of 5.5G. Maiteko a khamphane ya Huawei a go ga dikhamphane tsa mono botlhale jwa go dirisa maranyane a 5.5GB ke sesupo sa maitlamo a bone go thusa go isa ditlamelo tsa boleng ka bofefo. Tharabololo e tlang ka maranyane e tshwanetse ya kgolwa ka jaana e golaganya lefatshe leno le mafatshe a mangwe ebile se sena le isago entle se gape se thusa dikhamphane tsa mono go golagana le dikhamphane tse dingwe tse di kgakala. Efficient and collaborative networks that will serve as the backbone for the intelligent world of tomorrow. We would like to launch the latest technology which we believe can benefit Botswana environment. Second part, which is re tsisa maranyana a mašwa a re tla tlhomamiseng gore a tswela beng gae mosola mme ebile ba re tshwaraganeng le bone ba nonisiwa dikitso go dira kgwebo botoka. And to transform from
a typical box reseller to a technology partner. Tshwaragano tsa boleng jo bo lolameng jwa dikhamphane tsa benggae le tse dingwe go kailwe e le mang go thusa go tlisa diphetogo mo lefatsheng leno. ICT has been noted as a major contributor to economic growth and development around the world, including Botswana. These ICT innovations, products, and services. Tiriso ya maranyane e na le seabe se segolo mo kgolong ya itsholelo lefatshe ka bophara re akaretsa lefatshe la Botswana mme ke itumela thata gore mo tsatsing la gompieno ga rena go bua hela ka maranyane re bua gape ka dikago tse di tlhotlheletsang tiriso ya maranyane go tlisa diphetogo. New trends and the concepts of ICT transformation, but we also support infrastructure transformation. Dikhamphane tsa monogae di kgothaditse go inaakanya thata le tiriso ya maranyane ka jaana se se ka ba thusa gape go phadisanya botoka kwa mafatsheng a mangwe. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Tlokeng. Lephata la temothuo le tshwaragane le lekana la lekgotla la ditšhaba la UNDP ba tshwere thutopuisano ya malatsi matlhano kwa Kgalagadi go rutuntsha barui ka tlhokomelo le tiriso ya lefatshe go somarela mahodiso. Se se tla jaana morago ga maitemogelo a lephata la temothuo a gore go tlhega ga lefatshe ka ntlha ya go nna le leruo le le ntsi mo lehelong le lengwe go ama mahodiso ka jalo go koagatsa boleng jwa leruo la lefatshe leno. Le sego mokwaisi ka ntlha. Bontsi jwa bane ba kgaolo a gantsi le Kgalagadi ba ikegile thata ka thuo segolobogolo ya kgomo ka jalo ba sa le bantsi mo merakeng ya bone dingwaga mme jaanong mahodiso a setse a go tsibogela se lephata la temothuo ka tshwaragano le ba UNDP ba dule ka lenaneo le lešwa la go šwagatsa mahodiso. So yaanong rona re le Ministry of Agriculture through our sister department wa forestry maneno se re se dirang ke gore rare after re remove bush encroachment ko ukwi ko Zutswa le go west le ko Isana High ra go jala peo ya majang a le gore a bitsa re perennial grasses a sinela ruri go na le majang a le gore a bitswa go te annual grasses e le gore ga go tsena nako tse tsa mariga a nyella tsa mae la tsara ke re botsati so ra no ra go banka ya mahodiso re be re dira mo go bitsa go te reseeding go jala majangale a perennial grasses go busele go banka ya mahodiso la botho yone project yone ya UNDP e na le lenaneo le lengwe le le gore gompieko ya go nna pilot again ko Zutswa le ko New Qadi le ka Bereka e le goreng ya go ruta difamara gore yaano ra ge masaka a ile ra bitsa predator proof gore a ska ke re dipholo a ditau di tedi tshose di khoma ke ra a di thatela di khoma di tadi di tshosa di khomo sa ke gore di thage di dije ta re le ruta go ga masaka ya re la gela masaka ya barui le bone ba ntsha dingwe tsa dikgwetlho tse ba le baneng le tsone ya no tshwana se se da go shaka he bola mo khu gore se ka ha halwa ya dipolasi jethu ha re rwa shelelwe gore ha o ne wa polasi o rula monageng he mo re khana go itshike ja he gore ke moraka a gona le go jartelo ho botse gore a bona le bangwe ba ka re hang boka ba gore bone ba tswele tshelo ja ku ka go sa bukane sepe mo mahodiso a mata bontse ga jartelo ra ye ba tari re thula gantse ro tlhela go ba go pele re ka dira ya ga yengwe ba le ka kutsa go ka re bolwa ke khanya gore ga rena pula rona e butsana so fa gore go ya go gore ba kela gore go go ya le hatsi e bo ena teng Sololo ke gore morago ga dithuto tse ba baneng ba tsene dithuto tse ba tla go fetola ka fa bantseng ba dira ka teng ga mmogo le go amogana dikitso tse ba di anyilweng fa le barui ba bangwe le sego mokwaisi BTV News gantsi Banne ba motso wa Maake go bapa le hukuntsi ba ipiletse setlhopha sa bone sa ngwao le bodiragatsi sa tlhako ya ga Outata se se dirileng bontle mo dikgaisanong mono gae le mo kgaolong ya borwa jwa Afrika kwa moletlong wa go ipelela setlhopha se Kgosi Moilwa wa motse wa Maake ona tlhalosa fa se ba bopagantse ebile se ba tlhametse metswedi e mešwa ya itshetso na modungwa ka dintlha Mmino wa setso o harologana ka mahelo
ka jalo o ka dirisiwa le bokao jwa merafe ka go farologana go le gantsi merafe e bina mmino wa one go ipelela se morafe wa atlegileng mo go sone mo kgaolong e tshwana le ye ya kgalagadi ba ipelagatsa ka mmino wa tsutsube namastap le polka setlhopha sa tako ya ga Autata go tswa mo motseng yo wa Make se dirile ditso ka go ikgapela madi a kanang ka 10,000 mo dikgaisanyong tse di neng di rulagantswe ke wa Botswana International Dance Sport Grand Prix mo kgweding e fetileng. Dikgaisanyo tseo di ne di tshwaretse ko Gaborone. Ditlhabolo di ka tla ka tsela gore batho ba tsile go kgatlhegela gore jaanong ba tle mo Make ba tle go bona ngwao ya motse wa Make kgotsa ya banni ba Make jaanong ga ba tla jaana go tla bo gona le ditlhabolo ka gore ba tla bo batla ba re tlela ka sengwe gore ne ya ka lemoga gore teemane e tlhoke mpino wa setso gore ke santse ke na le maikaelelo a gore ngwao mokeng ga Make e gole shelo she ga ke se tshwere gatse bogologolo ka gore bagaetso ke batla go bola ditso yo go na le sethopa sa bagolo yo go na le festikere ka re competition e bidwa RADP competition ye sepela mahatsi wa wote a gona group nngwe ye ya ta ya gaisa bagolo le ritso ja teng ri ho go counseling. Setlhopha se se gakolotswe go dirisa mananeo a puso go ikgodisa. La bona gore gompieno puso e le ka gore e ka bakanye itise le tsone di-event tse di tona mo kgaolong ya rona go gore re ipaakanye re le badiragatsi e re tsone di-event tse di tla e be e le gore le rona re siame sentle. Mmino wa setso o kaiwa o le botlhokwa ka jaana o ka dirisiwa le tsela ya go bega dipolelo ka ngwao le ditso tsa merafe. Neo Modungwa, BTV News, Make. Re sa le go modulasetilo wa khansele ya Charles Hill re ke a leboga ga e busi re ba kgonne go kaba diphatla tsa tlhaelo ya bodiredi go tswa kwa go 22% go wela kwa go 6%. Mo tekodisong khansele ya Kasane ya baneng ba etetse bona a supa fa solofela gore go oketsa palo ya bodiredi go tla tokagatsa boleng le nako ya bone ya go neela setšhaba ditirelo. Kitso Temane ka dintlha. Ontwa le tlhoko la bodiredi mo khanseleng ya kgaolo ya Charles Hill le kgoreletsa ditlhabololo. Khansele e itumile molomo wa tlase go tlatsa diphatla tsa mmereko. The retreat is coming at an opportune time when our relatively new district is gaining full establishment. We have been able to hire into new posts and came from 22% vacancy rate in November 2023 to 6% to date. Arrival of 3 deputy council secretaries crowns the district growth. Hence, this retreat serves to build a team at an appropriate time when the majority of staff have less than a year duration in the district. Ntwa go na le dikgwetlho tse di teng. Bodiredi bo rotloediwa go tlhabolola dikakanyo, maitshwaro le megopolo go tlhabolola kgaolo. So it's very important for as an employee on le mo go teng ke emotional intelligence, so that we can be able to address situations in the correct way. Re le council re ne le mo go teng a counseling session ya our employees falling under welfare. Personal life skills ke tsone le gore ha ona le tsone, these are tools sa gore ha o le in the workplace le gore go tlhala ka dikgwetlho wena ka bo wena o kgona go dirisa those challenges to make them opportunities for you o bo ka kgona go bereka sentle. A business passage to the Transkalahari gore re tsaya maleba kana re tlo go tsaya le gone the business or the local empowerment activities tsa ka kon re le ka go di tsenya gone ka kgaolong ya rona re le ka go improve gore bona gore ha re le ka ka Transkalahari kana ka as a gateway to Namibia in the southern part. What is it that needs to be done gore improve le one tshwele la rona le one matshola rona? Good. Mololwane o tla bulwa mo bogaufeng go Charles Hill o ngwekile khansele go tla go tshwarela bokopano jwa bone mo Kasane ka le tsela nngwe gape ya go ribolla le go amogana maele a ka thusang go tlhabolola dikgwebo kgaolo le tsa botsogo. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Ke go tshwaretse dile ka la kana go ewetso City ke a gakwa o tla di setsa morago ka tsa metshameko.
tla ke go leboge one Rabantheng Kalakachane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke buela go te sethe ke aga kwa ke go relatsa metshameko mme tsone tsa re e tla bo e phagetse kwa lebelegolo la setšhaba tshokologong eno jaaka basireletsi ba League Joining Galaxy ba tla bo ba thulane le BDF 11 mo motshamekong wa League ya Botswana Premium. Galaxy e tla bo e lebile go ka oketsa ketapele ya bone ko setlhoeng fa BDF 11 yone e tla bo e lebile go ka bona phenyo go leka go tlhatlogela kwa go tse di fera bobedi tse di kwa godimo. A re utlwe Kgopotso Sefako. Galaxy ba go godimo mo lokong ka dintlha tse 50 morago go fenya metshameko ya le 16 le go tshameka maleka gabedi go fita ka jana ba lathegetswe ke metshameko e le mebedi kgathanong le Matebele ga mmogo le Masitaoka mo metshameko wa bona wa bofelo wa League. Banna ba go Morena ra Morebodi ba setse ba kgonne go nosa dino di le 30 le bone mme ba nositswe di le 11 fela mo metshamekong ya bone ya bofelo e methano ya League. Setlhopha seo sa go toropong ya Maepo a Diteamane se kgonne go fenya e le mene mme ba lathegetswe ke le mongwe fela. Le sa re pala nna le di batsana mo motshamekong o ba tswa mo phenyong ya dino tse tharo go e le nngwe ya tsa Bothi FC mo kgaisano ya Orange FA Cup mme batho ba bile mo monosing wa bona wa Thwathwa Thabang Sesenyi ke mo nakong eno a sengano se le 13 mo League ebile e le ene a eteletseng pele banosi ba dino. Matebele ka fa letheko le lengwe ba ntse ba sa dire sente mme ba kgonne go fenya metshameko e le methano fela ba tshameka maleka gararo ba ba lathegelwa ke mengwe e ferang bongwe go ka dira dintlha tse 24 mo metshameko ya bone ya bofelo e methano ga ba itse ba fenye ope jaaka ba lathegetswe e meraro ba tshameka maleka gabedi kgathano le Nico United ga mmogo le Traffic. Setlhopha seo ke sone se senositseng dino tsa palo potana mo League di le 13 mme ba nositswe di le 15. Mo metshameko e le 13 dithopa tse di kopane mo League. Galaxy e na le tsogwana le lefa godingwana jaaka ba fentse fera bongwe maleka a le mabedi fa Matebele bone ba fentse e le mebedi fela. Motshameko wa bofelo dithopa tse di kopane go fentswe ke Galaxy ka nno ya ga Thabang Sesenyi fa di thulane kwa jwaneng mo tikologong ya Ntha. Motshameko o tla tshamekwa ya metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Tlabe re lebile gore ngwagwang wa go tsamaela kae go tshokologong eno kwa lebelegolo la metshameko mme jaanong fa re garela dikgang tse e le tsela nngwe ya go nna le seabe mo go lwantsheng malwetse a sa tshelwaneng lebelo la Randgaps by Night la monongwaga le tla akaretsa phadisano ya yo gaisitseng ka go latlhegelwa ke mele. Se ke nngwe ya diphetogo tse dišwa tse di akareditsweng go ka tokafatsa lebelo leo go thusa go tsaya karolo mo go se ikwadisetso ya lebelo le la Randgaps by Night e tsweletse go fitla kgwedi e tlang e a fifeng. Batsamaisi ba lebelo le batsamaisi ba lebelo le ba kwadisitse ba tsaya karolo ba le 4,000 ngogola mme ba solofetse dipalo tseo go oketsega ka ba solofetse dipalo tse di magareng ga 5,000 le 6,000 go tsaya karolo mo kgaisanong tota ya bobedi ya lebelo la Randgaps by Night. There's no registration fee for the competition itself. The reason why we have not put any registration fee to it, although there's an expense to it for us, is that the most important thing for us is to play an active role in the fight against non-communicable diseases. All that the companies need to do, they need to register for the marathon and automatically they'll be entered into this Biggest Loser competition. At the beginning of the competition, we do a group weigh-in. Each team will be represented by 10 people. At the beginning of the competition, we do a group weigh-in for the teams to record the starting weight. And on the day of the finale, that is on the 17th of August, is when we do the final group weigh-in. So you see which team would have lost the most weight in between. The whole idea of coining it around a team challenge is because we want people to have a safety net of support from those that they work with. Re lebeletse gore ke bahe kana ke sehe se tlhopha se tla reng go pheletsong ba be ba kgonne gore ba hokotse mebele ya bone go gaisa ba bangwe e lengwe ya metshameko e tota e kgatlhisang mo lehatsheng la rona la Botswana. Dikgang tsa rona e le jaaka di wela re tla ba re go neela tse dingwe tse di tletseng ka nako e roba bobedi e le tsa sekgowa a jaanong re lebe seemo sa bosa. Marata a thiba ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara mme go na le kgonagalo ya pula ya tlhogadima mo mafelong a dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa go tlhabagatlheng kweneng le gare le bokone bothaba
mo mosong go tekisa go le tsiditsana mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa ba botlhaba kgatlheng kweneng borre kgalagare le bokone botlhaba ka sengwe sa botsiditsana sa 10 le bone go eng go 15 mme ko bokone ja kgalagare tshobeleng gabe gone go tekisa gore bothito jo bo tabo bo le magareng ga 16 go eng go 18 mo sekologong go tekisa gore tsididi go kgaolong ya borwa ka sengwe sa botsididi sa 20 ko jwane 22 ko Good Hope mme dikgaolo tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng le kwene tsone go tekisa gore tsiditsana ka sengwe se se tabo sa magareng ga 20 le boraro go eng go 26 ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go tekisa gore bothito jo bo tabo bo le magareng ga 27 go eng go 31 mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Afrika re solofetse kgonagala pula ko Maseru mme maru a tla thiba ka bonthabongwe ko Manzini, Johannesburg le Cape Town ha ko Upington le Port Elizabeth gone go tapoga re solofetse kgonagala pula ko Beira maru a tla thiba ko Antananarivo ha ko Harare le Lusaka gone maru a tla thiba ka bonthabongwe mme go tapoga ko Windhoek maru a tla thiba ko Blantyre mme re solofetse kgonagala pula ko Dar es Salaam, Luanda le Kinshasa.